Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, umucamanza muri sentare y'intango ya Kicukiro yategetse ko Madame Beatrice Munyenyezi aherutse kwirukanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere ku rubanza rwiwe ruba mu mizi. Ingingo wagirizwa yaciye yunguruza avuga ko itamushimishije. Umumenyeshamakuru wacu Kigali mu Rwanda Eric Bagira ubusa araduha ibindi kuri inkuru. Nta gihe kinini byatwaye umucamanza uburanisha urubanza mu gusoma icyemezo gifunga by'agateganyo Madame Beatrice Munyenyezi mu gihe cy'ukwezi kubera ibyaha bya jenoside akurikiranyweho n'urwego rw'ubushinjacyaha. Umucamanza yabanje kwisigura ko adasubiramo uko imiburanishirize yagenze mu ngingo z'urubanza zose uko zakabaye. Urukiko rwari rwongeye rwazengurutswe n'abapolisi bafite imbunda. Ni icyemezo Munyenyezi w'imyaka 51 y'amavuko yakurikiranye ari kumwe na Maître Pierre Celestin Buhuru, umwe mu bamwunganira, bahagaze imbere y'umucamanza. Urukiko rwavuze ko rwasuzumye inzitizi zazamuwe n'uruhande rw'uregwa, rusuzuma impamvu zikomeye zagaragajwe n'ubushinjacyaha, rusuzuma kandi niba uregwa yakurikiranwa afunzwe cyangwa yidegembya mbere y'urubanza mu mizi. Mwiburanisha riheruka abunganira Munyenyezi Maître Gatera Gashabana na Maître Buhuru baburanye bemeza ko yafashwe arafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nta mpapuro zo kumufata zari zarakozwe. Ni mu gihe uruhande babura narwo ruvuga ko Munyenyezi agikandagira ku butaka bw'u Rwanda hahise hakorwa inyandiko kandi zitangira gukurikizwa, ari nako kumufata bakamufunga kubera ibyaha yari asanzwe akurikiranyweho. Urukiko narwo mu busesenguzi bwarwo ruvuga ko iyo nyandiko igaragara muri dosiye ifunga Munyenyezi ko yakozwe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka akigezwa ku butaka bw'u Rwanda yirukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rukavuga ko byakozwe mu buryo bwubahirije amategeko. Abanyamategeko ba Munyenyezi kandi bibazaga ukuntu ashobora kongera gufatwa agafungwa agakurikiranwa ubugira kabiri ku byaha yakurikiranyweho akanabifungirwa imyaka 10 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakavuga ko byaba bihabanye n'amategeko u Rwanda rugenderaho ndetse n'amasezerano mpuzamahanga rwashyizeho imikono. Ku bushinjacyaha ariko Munyenyezi ntiyafungiwe ibyaha bya jenoside akurikiranyweho, ahubwo yafungiwe kubeshya inzego za Amerika zishinzwe abinjira n'abasohoka ubwo yashakaga kwaka ibyangombwa by'ubwene gihugu. Umucamanza yavuze ko uruhande rw'iregura rutagaragaza niba koko Munyenyezi yarafunzwe imyaka 10 muri Amerika azira ibyaha bya jenoside ubushinjacyaha umukurikiranyeho. Avuga ko ibaruwa ya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda igaragara muri dosiye igaragaza ko Munyenyezi yafunzwe kubera kubeshya igihe yasabaga ubwene gihugu, bityo ko mu kumufunga inzego zari zigishakisha niba yarababwije ukuri. Iyi nzitizi nayo urukiko rwavuze ko nta shingiro ifite. Ku ngingo yo kumenya niba hari impamvu zikomeye zatuma Munyenyezi akurikiranwa afunzwe muri gereza mbere y'urubanza mu mizi, urukiko ruvuga ko kuba Munyenyezi aburana hakana ibyaha byose aregwa kandi hari abatanga buhamya babimushinja barimo n'abakoze kandi bagahamwa n'ibyaha bya jenoside nta cyari butume abo bantu batandukanye bose baza kumushinja. Urukiko ruvuga ko n'inyandiko mvugo zabo ziri muri dosiye y'imurega. Kubaburana avuga ko yari atwite nabyo umucamanza yavuze ko bitatuma adakekwaho ibyaha aregwa. Ashingiye ku ngingo z'amategeko umucamanza yavuze ko impamvu zikomeye ari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma umuntu akekwaho ibyaha aregwa. Yavuze kandi ko ibyaha aregwa bihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 2, naho kuba Munyenyezi avuga ko kongera kumufunga bitewe n'ibibazo by'ubuzima afite bitamugwa amahoro, umucamanza avuga ko uregwa ntacyo ashingiraho agaragaza ibyo avuga. Nyuma y'izo mpamvu n'izindi yasobanuye umucamanza yanzuye ko asanga hari impamvu zikomeye zituma Munyenyezi akekwaho ibyaha bya jenoside akurikiranyweho. Yategetse ko abafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi muri gereza mbere y'urubanza mu mizi mu gihe ubushinjacyaha bukimukoraho iperereza. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yamwibukije ko afite iminsi 5 yo kujuririra icyemezo kimufunga by'agateganyo. Munyenyezi yahise yakijamba abwira urukiko ko atishimiye icyemezo cyarwo bityo ko akijuririye. Munyenyezi w'imyaka 51 y'amavuko ni umunyarwandakazi uherutse kwirukanwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha 7 bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Aregwa ko yagize uruhare mu iyicwa ry'abatutsi mu cyahoze ari prefegitura ya Butare ubu ni Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Buvuga ko yagize uruhare mu ishyirwaho rya za bariyeri hirya no hino muri Butare kandi ko yakanguriraga abandi mu ruhame mu buryo butaziguye gukora jenoside. Anaregwa ko hari abatutsi kazi yaherezaga intera hamwe zikabasambanya mbere yo kubica. Uregwa akavuga ko bamushinja ibyaha batari bamuzi kuko yahageze atamenyerewe muri ako gace kandi atakundaga no kuva mu rugo kubera ibibazo by'ubuzima yari afite. Akavuga ko ibyo aregwa byose ari ibihimbano, akeka ko bikomoka ku masano afitanye n'abavandimwe be bahamwe n'ibyaha bya jenoside. Ni umukazana wa Paulina Nyamasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri leta y'abatabazi wahamijwe ibyaha n'urukiko rwa Arusha ahanishwa igifungo cy'imyaka 47, naho umugabo wa Munyenyezi ariwe Arsene Shalom ntaho bari we yahanishijwe gufunga imyaka 25. Bagira ubusajwi ry'Amerika
i Kigali. Urakoze Eric. Mu Rwanda kandi mu gisagara ca Kamembe kuri uyu wa mbere hatanguye inama ihuza ababura amatari b'intara ya Kivu yo mu manuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo n'uw'intara y'uburengero bw'u Rwanda basuzumira hamwe uko abakora ubucuruzi bujabuka imbibe bokoroherezwa muri ibi bihe vya COVID-19. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Temistocle Mutijima. Iyi nama ihuza ba guverineri bizi ntara zombi ibaye mu gihe abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bari bamaze igihe bagaragaza ingorane bahura nazo muri ubu bucuruzi. Iza hanini zishingiye ku mafaranga bishyuzwa kugira ngo babone uburenganzira bwo kwambuka no kwambutsa ibicuruzwa ku ruhande rwa buri gihugu. Cyo kimwe n'uburyo bwahoze bukoreshwa mu kwambuka bwavanyweho mu bihe by'icyorezo cya coronavirusi. Aba ni abaherukaga kuganira n'Ijwi ry'Amerika ku mupaka wa Rusizi ya mbere uhuza akarere ka Rusizi n'umujyi wa Bukavu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mwadukorera ubuvugizi rwose iyo visa muri Kongo bakayikuraho natwe tukabona uko twomoka, mukadukorera ubuvugizi mbega natwe amarangamuntu nimba atakiba mu Rwanda ntabwo tubizi, tukajya twomoka natwe tugakoresha amajeto tukagenda nkuko twagendaga mbere, n'ubundi icyorezo tukirimo tuzakibanamo nka sida pe. Najyanaga umusumba wanjye w'imishogoro kaza nzanye ikiro cy'ifu cy'abana nkabona na ya minervari nkayibona nahinze udushyimbo twanjye. Leta rero yadukorera ubuvugizi buzima ikongera igasuzuka ibintu mbere byari bimeze, nubwo corona ihari nibongere bagarura amajeto. Uretse iki kibazo cy'amafaranga acibwa abashaka kwambuka ku mipaka, ku ruhande rw'abacuruzi b'abanyekongo naho bagaragaza ibibazo bijyanye n'ibicuruzwa batemererwa kwambutsa imipaka babwirwa ko bitemewe mu Rwanda. Nk'uyu ati umuvandimwe wanjye utuye Kindu muri Maniema yanyoherereje ijerekani y'amamesa ya litiro 20 yagombaga gucishwa Saramabira Uvira ikambutswa ku mupaka wa Kamanyura, ariko ageze Kamanyura yambutse ku ruhande rw'u Rwanda bategeka ko ako kajerekani gasubizwa muri Kongo, ijerekani imwe gusa y'amavuta yo kurya. Nyuma y'ibiganiro by'abategetsi bo ku mpande zombi byabereye mu muhezo w'itangazamakuru, abaguverineri b'intara zombi bemeje ko hagiye gushyirwaho komisiyo ihuriweho izajya isuzuma umunsi ku munsi ibibazo abacuruzi bahuye nabyo bigahita bishakirwa umuti. Ku kijyanye n'ikiguzi cya viza gicibwa abaturage bambuka imipaka, aba bategetsi bavuze ko abafite ibikorwa by'ubucuruzi bakorera muri buri gihugu aribo bagomba kucyishyura, naho abacuruzi bato bakora bataha bo icyo kiguzi kigomba kuvanwaho. Ku kijyanye no gusubiza urujya n'uruza nk'uko rwahoze ku mipaka mbere ya COVID-19, Bwana Theo Ngwabije Kasi uyobora intara ya Kivu y'Epfo yabwiye itangazamakuru ko ku ruhande rw'intara yowe n'igihugu cye nta kibazo gihari, imipaka ifunguye. Twebwe ku ruhande rwacu twiteguye gutanga jeto, ariko aho iwanyu mu Rwanda niho muvuga ko kubera icyorezo cya COVID iki atari igihe cya jeto, ko abantu bagomba gukoresha za pasiporo resepase. Ku ruhande rwa Kongo twababwiye ko twiteguye gutanga jeto, twebwe rwose iwacu imipaka irafunguye. Bwana Habitegeko François uyobora intara y'uburengerazuba mu Rwanda ariko waravuga ko gusubiza ahubwo buryo bwahoze bufasha abaturage kwambuka imipaka bizaganirwaho n'inzego nkuru z'igihugu. Ibijyanye na jeto ikindi kibazo nyirango ni ingamba leta yashyizeho kugira ngo igabanye umubare w'abantu bambuka kubera ko imipaka irafunze nk'uko mubizi, ariko icyo kibazo bakitugejejeho twacyakiriye turakigeza ku nzego zibishinzwe, kiri muri bya bibazo tugiye kwigaho n'inzego zibishinzwe, tubigiriwemo inama na Minisiteri y'Ubuzima, nitubona nta kibazo iyo jeto izasubiraho. Umwanzuro wo kwemerera gusa abakoresha impapuro z'inzira za resepase na pasiporo kwambuka wari wavuye mu nama yahurije hamwe abategetsi bizi intara zombi mu mujyi wa Bukavu mu mpera z'umwaka ushize w'2020. Nyamara abacuruzi bato bato bisanze batagishoboye gukomeza kwambuka kuko bamwe ikiguzi cya bene izi mpapuro z'inzira kingana cyangwa se kikaba kiruta igishoro bakoresha muri ubwo bucuruzi bwabo. Impande zombi zemeranyije ko zizajya zihura buri mezi 6 mu rwego rwo gusuzuma ibibazo bitashoboye gukemurwa na komisiyo ihuriweho. Temistocle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakiriye kuri uyu wa mbere utwara ishami rya ONU ryitaho ibiribwa PAM mu karere ka Afrika. Baganiye ikibazo cerekeye kugaburira abana bakenye biga, gufashishira ifungurwa impunzi zihunguka no kugarukira ku banyagihugu biboneka ko bakenye gusumba abandi muri rusangi. Ni mu gihe bice birenga 64% by'abarundi bageramiwe n'ubukene mu gihugu kiza imbere ku isi mu bikenye nk'uko vyerekanwa n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi FMI. Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru y'idonide.
Ku bwa PAM ishami ry'ishami mpuzamakungu ONU gitaha ibiribwa, Uburundi ni igihugu co gufashwa kuko kiza ubwa mbere ku rutonde rw'ibikenye ku isi. Mu mubonano yahaye userukira PAM muri Afrika, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yifuza ko iryo shirame ryo kwitaho ibisata byo gufasha abana bakenye kugira ngo bafungurirwe ku ishuri maze babandanye ivyigwa. Perezida Ndayishimiye asaba PAM ko ibiribwa byo gufasha abarundi bakenye byogurirwa mu Burundi nyene. Everine Butoyi n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Baganiye rero ibijanye n'uburimyi ngene ico gisata coteje imbere ku neza y'abene gihugu bose. Aha rero akaba yashimye ko igihugu cacu c'u Burundi uno munsi gitekanye kugira ngo bikunde turwanye inzara mu Burundi. Ishirahamwe PAM rero rigiye kubandanya rifata umugongo igihugu cacu c'u Burundi cyane cyane muri ya programa yo kugaburira abana ku mashuri kugira ngo bikunde bashobore kwiga kandi biteze imbere. Akamo kanye ncubahiro umukuru w'igihugu aho asaba ko bagomba kugira ico bafaje mu gihugu nanone boshorera abarundi kuko no munsi umwimbu mu gihugu uriho dufatiye ku mwimbu w'ibigori ndetse murazi ko n'umuceri ubu tugiye kwitaho cyane eka n'ibijumbu ndetse n'ibindi biterwa murakoze. Abanyeshuri bafungurirwa ku ishure muri uwo mugambi w'ishamwe PAM muri uyu mwaka w'ishure barenga gato ibihumbi 400 mu mashuri arenga 500 yo mu ntara zitandukanye nka Bujumbura, Muramvya, Gitega, Muyinga, Cankuzo na Ruyigi. Ako kamo kumviswe kuko ubutwara PAM muri Afrika yemereye Perezida Ndayishimiye kw'iryo shami rizogurira mu Burundi ibiribwa bitari bike cane cane ibigori byo gukuramwo umusururu wo guha abana biga canke gufashisha impunzi zitahuka. Michael Danford avuga ko hamwe umutekano uhari mu Burundi ishiramwe PAM rizobandanya rishigikira Burundi mu kugwanya ubukene. And where WFP can support the government in areas of agriculture, education. Atashami PAM ririfuza kubandanya rifasha mu burimyi, mu mashure, kugaburira abana bugarijwe n'inzara n'ibindi. Nukuri ibintu bigumye bigenda neza hari umutekano nkuko tubibona, nankeka ko tuzoguma twitaho abarundi bashonje. Tuzonatandukira no mu vyerekeye kugwiza umwimbu no kurondera isoko nko kugura umwimbu uzoba wabonetse. Icifuzo cacu no kugwanya inzara aho bishoboka abanyagihugu bakabaho neza. Kandi ndaje ingene uburongozi bw'igihugu buriko buravyitaho ejo ni heza. The future of Burundi is very positive. Mu Barundi bifuza gufashwa harimo impunzi zimaze igihe zihunguka ubu zirenga 50 kuva mu mwaka uheze gusa. Bamwe mu bashikiye mu ntara za Kirundo, Muyinga, Ruyigi na Makamba bavuye mu bihugu vya Tanzania n'u Rwanda bariganira Ijwi rya Amerika imfashanyo zihuta bakeneye. Twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama. Naho ubundi ho batatugarukiye ko inzara iza kutwica iradukuraho pe kubera carimye naho dufise dusoroma inzu nazo urazi ko zabomaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse. Ibisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka narashoboye gusanira ikunda ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwari ko bwaratabaguritse natwe tugakoresha yacu maboko tukabumba amatafari bakaduha amabati babadufashije cyane. Je mpereye nkaho ndashikiye savye indara ku muntu w'umubanyi twadusanzwe tubana kare ntaco twikorako ntaco vuca ruguru bose ni nk'abahungutse nta kintu wobaza umubanyi. Inyuma y'umubonano wahuje ubategetsi babiri hamwe n'izindi ntuma zawo zitandukanye bemeranije ko hagiye gukorwa raporo y'abakeneye gufashwa kurusha abandi n'uburyo bofashwamwo. Abo bahungutse bari mu bandi barundi barenga ibice 64% bugarijwe n'ubukene nk'uko vyerekanwa n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi FMI. Mu cegeranyo co ku mwaka uheze ikigega FMI gihanura abategetsi bo Burundi kwitaho ibisata vy'iterambere ry'abanyagihugu nk'uburimyi no kugwanya ibiturire kugira ngo gisubire kwisununura mu vy'ubutunzi. Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika. Urakoze Pierre Claver. Abakora ubucuruzi butandukanye mu Rwanda bavuga ko igizwayo ry'inama yategerezwa guhuza abakuru b'ibihugu na za leta bo mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icongereza Commonwealth byongereje ubuhombe bari basanzwe baratewe n'ikiza cya COVID-19. Inkuru Idonido n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Assumpta Kaboyi.
icyemezo cyo gusubika inama ya CHOGM ku nshuro ya kabiri ni icyemezo cyababaje abatari bake cyane cyane abakorera ubucuruzi mu murwa mukuru wa Kigali bari bayitezeho kugabanya igihombo batewe n'icyorezo cya COVID-19. Abduru Ndarubogoye ni umwe mu basanzwe bakora imirimo y'ubwikorezi ndetse n'amahoteli avuga ko bavuye mu gihombo kije kiyongera ku cyo bari basanzwemo. Iki gihombo cya Ndarubogoye agisangiye na bagenzi be bakora muri uru rwego. Bwana Nsengiyumva Barakabuye umuyobozi w'ihuriro ry'abakora umwuga wo kwakira abantu hotel na restaurant yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko nabo bahungabanijwe n'ihagarikwa ry'inama ya CHOGM. Umwaka ushize nyuma y'ukwezi kumwe gusa COVID-19 igeze mu Rwanda ndetse leta imaze gufata ingamba zo gufunga ibikorwa bimwe na bimwe, uru rwego rw'amahoteli rwari rwatangaje ko rumaze guhomba kabaka miliyari 40. Kuri Bwana Nsengiyumva uyobora uru rwego atangaza ko aho igihombo kigeze ubu nyuma y'umwaka usanga badakora uko bikwiye bitoroshye kubibara. Nubwo biruko ariko aba bacuruzi bavuga ko nanone impamvu yatumye iyi nama isubikwa bayumva, bakaba bemeza ko icyangombwa ari ubuzima. Iyi mvugo bayihuriyeho n'urugaga rw'abikorera mu Rwanda rwasabye abikorera kudacika intege ahubwo bagahabwa umukoro wo kunoza ibyari bitaranoga neza. Abacuruzi bakomeye bemeza ko bahuye n'igihombo cyo gusubika inama ya CHOGM kuko n'abakora uturimo duciriritse mu mujyi wa Kigali bavuga ko bizabagiraho ingaruka. Gusa hari ikindi cyiciro cy'abaturage bumvikanisha ko CHOGM yari kuzazamura abasanzwe bifite. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Commonwealth Patricia Scotland riremeza ko iyi nama itakibaye kubera icyorezo cya COVID-19. Perezida Paul Kagame yavuze ko icyemezo cyo gusubika iyi nama ku nshuro ya kabiri cyatewe no gushyira imbere ubuzima bw'abaturage bagize umuryango wa Commonwealth muri ibi bihe bikomeye bya virusi ya corona. Umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Scotland Patricia yavuze ko icyorezo cya COVID-19 gikomeje kugira ingaruka mbi ku bihugu bigize uyu muryango, byinshi muri byo bikaba bikomeje gutakaza ubuzima bw'abaturage bahitanwa na COVID-19. Ni ku nshuro ya kabiri iyi nama isubitswe kuko mbere yari iteganijwe kuba ku itariki 22 kugeza kuri 27 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize, nabwo isubikwa mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Kuva mu mwaka wa 2018 u Rwanda rwahabwa kuzakira iyi nama, imyiteguro yaratangiye mu mpande zose cyane cyane kubikorera. Nyuma y'uko u Rwanda ruhawe kwakira iyi nama ya CHOGM hatangiye kubakwa ibikorwa remezo ndetse n'ibindi biravugururwa, harimo kwagura ikibuga cy'indege cya Kigali, havugururwa imihanda n'ibindi. Leta y'u Rwanda yari yateganije miliyari 20.1 zagombaga kwifashishwa mu bikorwa byo gutegura iyi nama ya CHOGM. Iyi nama biteganijwe ko izasubukurwa mu gihe icyorezo cya COVID-19 kizaba gicogoye ku buryo kitashyira ubuzima bwa benshi mu kaga. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Turagushimiye Assumpta. Mu minsi 5 iri imbere mu Rwanda hazotangura ihiganwa rya Basketball Africa League. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza uko bizogenda muri iryo higanwa. Dutega amatwi mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda, umumenyesha makuru w'inkino ari Kigali. Hasigaye iminsi 5 gusa kugira ngo mu Rwanda hatangire rya rushanwa ritegerejwe na benshi ku isi, Basketball Africa League cyangwa BAL mu magambo ahinnye. Amakipe 12 y'intyoza muri Afrika mu cyiciro cy'abagabo azajya mu mitsi kuva ku itariki ya 16 kugeza ku ya 30 muri kwezi kwa gatanu kugira ngo haboneke ikipe y'indashyikirwa izegukana igikombe kizaba gikinwe ku nshuro ya mbere. Igitekerezo cyo gutangiza Basketball Africa League cyakomotse ku bufatanye bw'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika NBA n'impuzamashyirahamwe y'uyu mukino ku rwego rw'isi FIBA. Amakipe 6 yabaye ya mbere mu bihugu 6 bya mbere muri basketball muri Afrika yahise abona itike yo gukina icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya BAL. Hanyuma kugira ngo haboneke andi makipe 6 asigaye hiyambazwa imikino y'amajonjora yahuje amakipe 31 yagombaga guhatanira imyanya 6. Iyo mikino y'akayunguruzo yabereye mu bihugu bitandukanye hirya no hino muri Afrika kuva mu kwezi kwa 10 kugeza mu kwa 12 mu mwaka wa 2019. Ubukana bw'icyorezo cya virusi ya corona bwatumye imikino y'icyiciro cya nyuma cya BAL yigizwayo kuko yari iteganyijwe mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize. Kera kabaye noneho nta gisibya itariki ya BAL turayikozaho imitwe y'intoki. Amakipe akazatangira kumanuka mu kibuga kuri iki cyumweru mu nyubako y'imikino ya Kigali Arena i Remera. Amakipe 12 yagabanyijwe mu matsinda 3, buri tsinda rikaba rigizwe n'amakipe 4. Amakipe 2 ya mbere muri buri tsinda azahita abona itike ya 1/4 kirangiza, hiyongereho andi makipe 2 azaba yabaye ya gatatu ariko afite amanota meza. Mu itsinda rya mbere harimo Union Sportive Monastir yo muri Tunisia, Rivers Hoopers yo muri Nigeria, Patriote yo mu Rwanda na Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Juti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemwo gukurikirana Radio Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru, washize hamwe aya majwi ni Fatu Ali Maskarara. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro ari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mugira ibihe vyiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi ry'Amerika.